So I think my first song comes from people. Mense wat, ik was moe gewoon mensen wat om mij loop man. Dus skryf ik mos haar nummer van Hennessy. Onthou, sy mag maar weet wat ze is, maar ze nog altijd te kamer. Nog altijd een dak oor je kop. Dus als mensen wat op straat misschien lee, I guarantee you, dat is die beste recept ooit. Just working hard, just working hard. Als baie van jullie wat talentvol is, maar jullie wordt geïnvloed die mensen wat... Ik wil niet zo praten van andere mensen nee, maar mensen wat niks zit om voor te leven nee. You mentioned in previous interviews that you came from the gutters. Like, how was your family life growing up? Persoon man. I don't ask no one for nothing, you see. So I'm like, ik was zo groot geraakt. I don't even ask my mother. Ik vraag niet mijn ma voor tikkies en voor hij en zo en voor dingen zo zie. So wanneer zij niks ziet, wanneer zij op nul is. Wat ik zie is, okay, let me state this. You have a roof over your head. You have food to eat. Zij blij in een plek wat decent is. Zij blij nog niet letterlijk in die gaten niet. Maar enige jongman weet hoe ze voelen als hij niet weet wat ze wil eten en zij zien mensen wat dingen heeft en zij heeft het niet. Enige een weet hoe hij voelt. Enige een weet hoe het voelt om... Ons loop ons elke dag in de kluften rond. Of ons loop ons elke dag in de hills rond. Als ik kan niet uitgaan en ik ga naar mijn barazen toe gaan, ik kan naar die scheme toe. Of ik loop over die pad en loop ze in die scheme. Ons moet zien Dubai nie. Ons ziet tussen mensen waar ze zien zwaar het is en ze zien mensen gebruiken drugs, mensen breken in, mensen steel. So for us to live in such an environment, enige een video het voel man. Enige een video het voel om je laat op je straat te kan visie, want ze kan doodgaan. I'm fine, but you know the definition of gutter is really, I'm really referring to wagen aan dat ik kom en ik wat like om mij. So alles ik fine, there's nothing. Ik is alright, no ik is fine. Voor mezelf, maar is dat me zo als terrein in mijn oog ik denk, is mensen wat minder waardig voelen zelf. Als mensen wat tegen genoeg confidence zitten. Zij krijgen baie mensen wat aan me zo baie dingen eigenlijk kan kwijt doen. Maar hulle doen het niet. Van hulle kom van een plek af waar Susan is hard voor hulle. That's what I mean man when I'm saying I'm coming from the gutter. Because I'm not representing myself, I'm representing like these people I'm coming from. And I'm representing you watching now as I voel dat zij is nou in een plek en zij voelt dat zij iets. Als zij genuine wil brengen naar die tafel toe. Maak je zaak waar ze is. Bring het man, doe je ding. Gaan naar me zo, gaan against all odds. Zij komt van niks af, ze zit niks om te verloren. So gaan voor het man. That's what I'm actually referring to when I'm saying nah, come from the ghetto. Good answer. I want to ask you about your family life. Basically, you're very wise when you speak compared to a lot of people. So I would just like to know, like, where does that come from? I think it comes from being alone sometimes, man, you know, just seeing things and the hang af wat jy laat ingaan in your mind and so even turning a negative into a positive. So the thing is, wanneer ik op mijn phone is of ik zal iets lees, ik zal horen iemand redeneer, I will hear how you reason and then I will decide, ga ik het vat samen met mij, ga ik het die kant toe stoot. And a lot of my knowledge comes from sitting down with people and listening to what they have to say and summarizing it in my brain. Having respect for people, like sitting down and really having a conversation with them. That is where my knowledge comes from. Waar ik nou kan zien is, en soos even van mijn pa af, en van mijn ma af. Soos mijn pa is baie grof, mijn ma is weer baie sag. Of ik kan nou uitloop hierso, kan ik samen met een elderly person praat. Ik zal altijd die tijd met tijd vat om te en baie keer raak my vriende kwaad sa my so hoe ek is vir alles ek 'n dop in dit, maar ek darm mos nie nou meer nie. Maar sal ek met 'n hart daar net like vibe bro of 'n person net sê mos so like mos praat man sien jy like ek sal like luister vir jou man sien jy. En daai waarvan uit al my knowledge kom, soos ek sê ek is 'n representative van waarvan uit ek afkom en vir hoe my daily life is man guys. Yeah, you know, you learn a lot in the streets, you know.
So yeah. Speaking about the street and like where you're from, have you ever been influenced as a youngster with like the crime and violence going on around you? And is there any of that in your area? Yes, there is a lot of but ik kan niet zeggen zo is dat heel karijn je doos. But the thing is, when you see someone is smoking and drinking and they also want to do it, and it's like the thing is like, ons word blootgestel aan alles. Hier is alles. Hy weet nou, sy kan nou met draai loop, hy kan sy tik koop, of sy kan ganja rook of so. Nah, you know what saved me actually? I was actually very... Ik zal je waar met mensen aan me zien, man. So, ik zal je wel inpassen. So, that is also what saved me. En dat is het van mij, my volkskracht, the way I am. Like, I will say no to something, you know? Even if it is like anything you wanna tell me, at zijn of mij gaat zeggen peer pressure or something like that. I can say ons allemaal was een peer pressure. Maar ik kan met jou zeggen, maar zo kijk je, ik roep nou, maar ik hou niet van deal with fully. So ik ga niet meer niet. I can say no to something, you see. I can say no to anything. So ik denk dat het zo mijn feit dat ik different is. Like, wat van mij different maken is. En ik is niet bang om niet te zeggen of zo voor iemand waarvan mij wil proberen influencen. Everyone is influenced, but ik zal niet zeggen, it's not so easy to influence me. Ja. So I want to ask you again about the music. So when you first started, what was the first song you ever made? And how did you start? Like, did you have all this equipment? No, I didn't have all this equipment. Oh, it was with that I was like, it's like when you go into when it something triggers you, man. As I'm so van het zijn, was even nou nee, away. Als ik moet nou log in, wanneer ik weet als ik nou gaat log in, dan het zijn van mij. So everyone knows what. Allemaal weet wat is reg en allemaal weet wat is verkeerd. Allemaal weet wat hulle moet doen om te wis waar hulle wil wis. Allemaal is so slim genoeg om uit te weet. Ik weet as ek nou dit gaan doen, dan gaat ek glo in. En baie keer in die ghetto areas, het almal hy instink binne hulle in, maar net van waar sy is vanaf af kom, as almal is so geneig om jou te boost en om vir jou te sê, sy kan dit doen, sy kan hy doen en so nie. Altyd as ek alleen is en so, weet ek, nah, ek moet nou log in. Toen maak ik mos nou my eerste song. It was when me and my girl had our first argument. Females can chorus you en soos ek jou sê altyd, want dan is nie alles het nou so nie. Sy is nog in die game en so nie. Daar kan baie mense oor jou loop en so, man. So I think my first song comes from people, mense wat, ek was moeg om mense wat oor my loop, man. Skryf ek mos hy nummer van Hennessy. Maar daar skryf ek nie meer nie. Maar jy sak my nou vraag toe, raak ek my nou klaar vir hy, mos. Ik zag met mijn broers, allemaal geoezie, het was aan die beaches en het jacuzzi, allemaal swag, allemaal Gucci. Mijn leven is lekker. It's easy to come up, but you know the shit you need to go through. Voor jou om zo te wis, was gaat voor mijn mensen wat om me gelopen. Het was basically al mijn music journey started, wat ik geweten dat ik moet lock in serious raak. En ik het love for music ook zo. I would like to know what you did with your first paycheck. Yo, we love so like that. Like when you know you can make more money, it's like you're just gonna waste it, you know, buy bag goods and Hennessy. That is what I did with my first paycheck. Just a lot of stupid shit, man, you know. Goed is wat ek vandag sal koop, ek kan nou 'n 200,000 rand in my bank in het. Wat ek nou doen is ek spaar aan my geld wat ek kry. Want ek het my steeds gekyk en ek het al klaar oor ek sonder my sous het ek al oor die kwart miljoen rand gemaak. Maar as ek my YouTube en my Spotify kyk, het ek al oor 'n kwart miljoen rand gemaak. En as ek aan mekaar jou geld gaan blaas, dan gaan ze dit nie meer kan sien nie. So wat ek nou doen met geld is, ek los dit daar, ek spaar het. Maar met my eerste paycheck, yo, I went crazy, you know, bought that shit, you know, just... Toen was ons in die game, man. En ik was proud geweest en ik was nog op school, ik was jong altijd geweest. En voor een jong man met geld krijg je eie geld. Soos wat ik zeg altijd, ik kan altijd zo zijn. Ik zal nooit niet geld geven, maar gaan het zo eie geld krijgen. En dan is allemaal zo kolom geld. Dan is het een beetje crazy en dan is het like they doen stupid goed dus and so. But guys, for anyone watching this and so, when you get your first paycheck and shit like that, you can spoil yourself. But you know, do it with a limit, you know. So yeah, that's what I did with my first paycheck. I think that is what like any rapper would do, you know, cause you're in this rap lifestyle. So yeah. Who is
if you have a certain person that you look up to in the rap game, Yes. like who- Only NBA Youngboy. so all of the inspiration comes from him. Yes. Only NBA. And then like NBA Youngboy, Kodak Black. And then I listen to random music, like old music, like oude muziek, zoals met malen en met panen, en zo luisteren, zo luisteren, ik zou naar muziek luisteren, zoals een oude goed is. Maar via dan, nou, Youngboy Kodak. But mine, NBA. Mine influencer in music, NBA Youngboy. How does your parents feel about you taking off like this, like going into the rap? I think it's like when you raise a child in, zoals met mij was het anders geweest, koos waar ik het, was me nou, niet te stouty, but soms kan mijn malen niet voor mij gaan mini zitten. Maar ik denk as 'n gewig van hulle skouers af as hulle kan sien like wat ek vir hulle gesê het. I told them like this is gonna happen. And then it happened. Dan is mos nou reckless, ek kon nou laat in die huis en ons moet nou kroon en jou ma is soos in gelukkig, maar dan is jou ma like weer ongelukkig want dan moet soos 'n vang 'n klomp goedes aan, maar soos nou wat ek bid en ek spaar en ek drinkie en ek roekie, met my ma en my pa so net hulle like as 'n gewig van hulle skouers af man. En soos ek doen elke naweek is so en like kan hulle kan sien hoe like hulle kan hulle vertrou binne mense sit like om te sien like hulle kan daar nog volwasse man like I'm actually getting more mature now, doing the right thing, staying on track. So I think as 'n gewig van my ma se skouers af om te sien hoe ek nou is en they expecting like a lot more from me. It was just like talk to say for my man, nah, I'm gonna make a money like soon. And ik money maak. En sy is like, van wanneer sê maar sy begin iets, dan gaat niemand na my so veel glo nie. Maar sê maar sy is in dit en dan sê vir iemand nou, "Why jy het money maak?" En they're like, "Nah, sy gaan." So like, that's the thing man, ek dink my ma is gelukkig. Ek dink hulle weet as enigiets met hulle happen of so dat ek sal kan staan op my voete man. En hulle is trots op my man. Yo, my pa is altyd trots op my. Yo, my pa sal baie miskien like huil en so sien. Was why ek dink ook seker jare as taffie buite vir 'n jong man. En ek is ook altyd so like ek dink is taff vir my is baie taff vir mense as 'n man jonk is man. En om te sien like sy maak iets wat sy geglo het in. Like basically before me there was music wat so always no rip man. Ek is die eerste een wat so no rip like tussen Afrikaans artists en so. En ek het my eie styl. En hy wat die mense sê spin nou by fok man hy. That stuff I might change en om te sien like jou lingo is daar buite, iets wat uit jou brein uitkom. En yeah, I mean it just make everyone around you proud man. Sien jy, as it my cousin, as Mr. Energy of who, ek weet hy's proud, as young is ready to die about me sien jy. So almal wat om my is trots oor waar ek vandag is. Are family and friends treating you differently now compared to then? Now that you like grown up. They're like telling people like ek is familie van hulle. Wat ek dink altyd my familie het altyd gehou van my. Soos ek is as 'n mens het my familie altyd gehou van my. En hulle hou ek dink aan my so ek het nie aan my so familielede wat nie hou van my aan my so nie. Ek dink hulle het gehou van my en nou like nou sê hulle net vir die mense hou. Ek ken dan die man. Dis net my familie van my of so. En ek is nog altyd dieselfde mens so. As net like vir hulle kwaai man, dan moes om te sê like hou. Bizar man is my cousin en so en ek ken hy man. So like I wish shout out to all my family, you know, they would have alles af van my gehou het al was ek gelude nie. Want ek is altyd net like hy bro wat ek net soos in is man. So ja, I wish shout out to hulle. Hulle is nog altyd dieselfde mense ook, hulle lag net toe hulle klaar van my en. Maar as my nou obviously so op die saam my suster nou van my BA sy is 'n onderwyser. As sy van my BA as om vir kinders te wys. Hier's ek sal ek dit vir almal 'n shout out gee. En so man, so yeah, the small things also, you know. Alles signs ook en so, but so like the respect is altyd daar van mekaar en I think that's what counts the most. Do people ever contact you for money and things like Mm-hmm. that? Yeah, there was like people that I was in school with, you know. And there's like niggas who used to laugh at me like
not laugh at you, but ze kan zien namen zoals iemand ng fokko van jou namen zoals toen ik toen dacht ze no wat dapat tussen gialit en alles zien namen zo hoe is waar is gaan ons week nog altijd dat we still working hard as al mense vra miskien nou is die van my tio hy en ik kan sê nee man ek stuur nie nog van iemand ek stuur nie van mense gejat if I see as ek jou kry of so iewers dan sal ek net vir jou altyd sê ek dring 'n dop saam met my of as dit tyd of so but I never seen people money because almal kyk vir hom in 'n ander hande gaan man hulle dink sy is nou net ja man you know sulke mense wil net afskud van my of man wat van my so kyk there's people that ask me but it's not a lot of people because they know they can't ask me nothing like ek is so 'n mens man soos ek sê ek verander van niemand niks sê so as nou nie asof ek nou iets word nou gaan daar mense van my iets verander so I never used to be like that to them you see so but they was like a few people that already was before a few racks you know but yeah So, if you hadn't become Luda G the rapper, what other interests do you have? Like, what do you think you would become if you weren't a rapper? ek sal iets gedoen het om 'n kar te hê want dan moes ek hou van karre so ek sal 'n mechanic ook gewees het ek sal net so 'n broer gewees het want dan moes so mense sal my nog altyd geken het miskien nou weer van my kar of so maar ek sal altyd nou iets gedoen het like in wat exciting is behalwe nou iets wat nie exciting is van my nie because I so ek is like in that thing can like keep me entertainment sien jy I get fed up of something real quick so ek kan iets doen wat ek nie gaan hou van doen nie so I would have still done something exciting you see ek sal net like soos 'n mechanic gewees het of 'n welder of so man oh yeah my goal in life is to like be clean like ek wil skoon wees van alle substances af en dan wil ek ryk wees nie net in geld nie maar soos in ek weet daar's niggas wat geld het no wat meer geld as ek het wat sien hoe mense saam met my is en sien wat 'n bond ek het met mense so my goal in life is om my bond te hou met my fanbase wat vir my support en om my tipe respek wat hulle vir my het my goal in life is om my mense te serve I is always hoe ek wat ek nou het gaan maintain om my mense te serve om saam met hulle te praat om saam vir hulle musiek te maak soos die tipe musiek wat ek altyd maak ek eie me vir die mainstream nie hulle sit dit self van die mainstream in maar ek praat saam met mense so my goal in life is net om saam met hulle te praat en te preach vir hulle en net om 'n suksesvolle icon te wees in life en hy is my goal You talk about like God a lot and your parents in your previous interview. You said your parents are very churchy people, go to church a lot and things like that. hulle gaan nie baie keer they don't go to church a lot obviously my ma werk 9 to 5 my ma werk van die oggend af tot die aand nie tot die aand nie van die oggend af tot laat agtermiddag werk my ma so as dit die week kom as hy by die huis gaan doen sy moet nou kos sien alles hy my pa is moet nou 'n mechanic like hy my pa kan nou op 'n Saterdag een op 'n Sondag week of so maar anyway my mense is baie godvreesend sien jy they are Christians so they believe in God and you know my mother don't love it when I do bad things you know my mother don't love it my ma hou nie van nie en my pa hou nie van as ek slegte goedes doen nie so hulle is goeie voorbeelde vir my man en ek weet my ma bid vir my en ek weet my pa bid vir my like I said my father is always not gonna show that love to me in that way but I know like even to people watching this you just want the best for your kids man you just want to like you know like make sure they stay on track so ek sal dit sê my mense is nou nie die holiest nie hulle kyk baie goed na my en wees net die beste van my en dis hoekom ek so altyd vir God dankie sê en want ek het dit geleer by hulle I learned to be thankful to my parents and that's why you know I talk about God a lot I pray for what I have now you see to be well known in music just to have my own space man to do my own thing and God gave it to me so I'm forever thankful ek sê na iyan number you know we travel a lot now so elke naweek geboek om shows en whatever en soos doen elke dag iets as ek na een song in die heel elke dag en ek dank net die Vader dat ek in die ghetto escape het so I'm thanking the Lord like you know I could have been ek kan nou in die ghetto gewees het maar ek is miskien op die naweek in George of ek is in Oudtshoorn
Maar jy kan miskien op die stoep gestaan en by 'n winkel of so. You get what I'm saying? So this is where like where we going deep as ons nou diep gaan. Spiritually as ek bid en so and God he gives it to me. And it's like tijdens ko siya nag-aakit van die goed paraat man. En van mijn bagal en zo ko so hulle was niet goed vir my gewees. Goed was niet goed vir my gewees. God kan goed vir jou ook is. Maar jong mense, you know, just stay prayed up, stay focused and stay sober. Stay goated man. Hy is ook 'n quiet ding is van goat wag wat ek wil wys hier op my phone. Ek het 'n ding pause oggend op my status wat sê goat and it says like God over all things. I was just going to ask you, like, where we are from, like the Cape Flats and things like that. You know, there's a lot of people that look up to you and that look up to people like you, like rappers, Instagrammers, and whatever. And there's a lot of them that kind of just feel stuck and like they just can't get out of that place. Ja, daai is wat ek vir julle wil sê. As jy lekker nie man, as jy lekker as hy 'n applicant is en ons is tussen jou barrage en sy voel like en kyk waar is hulle en kyk waar is hy. Sy sal altyd uitgaan dat hy so ons mindset alweer kan. Hy het iemand anders sien. Wat ook nog maar nou iets wat ook nog iets gekry het aan my so wat nou nie gewerk het vir hy nie. Maar ons is different ons moet werk af hoe. So ons het 'n ander appreciation af hoe. So wat ek vir die mense kan sê is werk hard aan jou drome. Al lag hulle jou uit. Al was nie ges aan so like ek weet hoe dit voel man. Like ek gaan sê ek weet hoe dit voel. Inzien. As like kan van my ek sien dit vir jou ek kan deel dit. I mean, I'm telling people like how I dealt with it. Ek fokus op my drome. Ek sny van my af. Sny jou af. Onthou, mag maar weet wat jy is, maar jy nou altyd 'n kamer. Wat jy kan ingaan en wat jy jou space kan maak. Jy nou altyd 'n dak oor jou kop. As mense wat op die straat miskien lê. As ek vir jou self kyk en ek vir hulle kan jy miskien dink die bietjie wat ek nou het nog, kan ek nog gebruik om te log in. Ek het nou nog my eerste mic, ek het nou nog my eerste alles koos waar hy was nie goed wat ek gebruik het om te log in. So ek nou net like in my eie wêreld gewees, like in my own space en toe ek net my mic gehad, my laptop, die klub wat geweek. Kyk waar ek vandag. Like you can just put the most soveel soos ek kan sit net die week in and you will see where it will bring you. I guarantee vir jou. I guarantee you. Hy is die beste resep ooit. Just working hard. En as baie van julle wat talentvol is, maar julle word geïnvloed deur mense wat ek wil nie so praat aan ander mense nie, maar mense wat niks het om voor te lewe nie. Mense wat die duiwel op jou pad sit. Nou kan jy miskien sokker speel en net fokus. Ons het 'n klomp stars wat ook gesign word nou in sokker en dis 'n klomp sportmense. Bly fokus, bly in jou hoekie in man en doen dit net jou ding. Jy sal sien en bly net aan my bid en bly ook in jou. Die Here sal vir jou help. That is not just my message to the kids in the Cape Flats, but for the kids across. Ek praat nou saam met al my fans man. Almal van julle. Ek weet as dat jy wat julle weer goed is gaan en so. Maar bly net consistent, bly bidden, bly focused and never forget to respect one another. What can your fans expect from you this year, music-wise? You know, it's like when can I like sway. Yes. You know, like when I fuck it up, you know what I mean? So it's like, you know what the fuck going on. So it's like ek kan nou vir een van 'n music video gekyk van Messia wat ek so vreeglik in 'n video en ek sien ook of hulle met my man, cause I sien altyd wat sy doen. En dan appreciate wat sy doen. Like ek is so baie respek vir Messia ook as 'n artist, man, as ek Messia kyk op die camera. So wanneer ek nog voel ek is in hy mountain, dan drop ek sommer nou in die weekend 2, 3, 4, 5 songs en hy is my ding weer. Ek kyk hier nog steeds. Ek kyk hier nog ek promote nog nie. My fans doen self promote week. Hulle sal post op hulle statuses en so. Ek gaan net drop en hulle weet daai my fans weet daai. Die mense wat nou kom van my saam met my van 2021 weet. So week wat ek sommer gedrop het vir Keskit, Jealousy, Megatron, Preacher
koffen, like ik het al 5 numbers in 'n weekend gedrop net so. En my vriends weet as ek drop ek. Ek is nog weer in 'n element in en ek is nog besig om te begin record. So julle kan 'n klomp musiek van my verwag. Julle kan verwag om my nog meer te sien, cause ek is nou meer weer terug in die game en weer lekker, kan ek sê weer active. So miskien 'n lekker EP en 'n lekker paar video's. So ja man, span nou by. Shout out vir al die GOAT fans en dankie wat julle altyd vir my support en dankie dat julle my hou. Cause why? Ik weet julle voel my man, ons is 'n family, ons is 'n unity. Span nou by. Span nou by, ja. What is your favorite song that you've ever made? Even though the views wasn't that high on. But you know what is nice about my songs no? Al die views is dinges is. Maar as daar songs is wat ek nou sal dink. As daar songs is wat meer views moet kry. But I'm gonna sing the song. I'm gonna say the song. Ek gaan hulle dan ken. I'm gonna say I just hope dinges is and more views. Ek rook 'n blunt en ek gooi vir my 'n shot van 'n Hennessy. Weer af hier gekom vandag, ek voel aan hulle jealousy. As jy sê naam is jealousy. Ek hoop hy song en meer views gehad. En ek hoop hy song van Cutlass. Ek is pa my op my grinding en pa my op die pad. Skedel ek jou voor kiele sagte in 'n Cutlass. Hy sê wat just nou en dan is dit mos nou hou net vas vir my. Sê vir my wat kan ek doen baby ek maak hoor. Maar you know I'm still growing as an artist. En elke dag leer ek nuwe dinge en elke dag ken mense van my. So if you didn't listen to my songs yet, go check out Cutlass. Hou net vas op my en jealousy. So ja. Ja. Ja guys man. Span nou by. Liefde vir julle. Nou waar is moeder? Nee, hy kon nou hierso pad. Sê vir my moet kom.